Malem Thongam Peace Cyclist na campaign to move freely in Manipur Haiba theme ge Makhada Mahakki anirak SUBA Peace solo ride ki MANGOINANA KHANNA NEINABAGI THOURAM ama PANGTHOKKHRE ahanba phase mai pang loishin kraba matung anirak SUBA phase ki oina cycle thoduna Kashmir dagina Manipur fauba satkadoriba Mahakki khongsat kidamak pangthokkiba KHANNA NEINABAGI THOURAM adu Maibakhul Development Committee Yaifanupi Love Maibakhul Union Club amadi Citizens of Manipur na Sawatki Maibakhul Community Hall da pangthokkiba KHANNA NEINABAGI THOURAM aduda Rajkumar Meghan Sana Haiba former chairman United National Liberation Front UNLF Pirom Kumar Singh President Maibakhul Development Committee Yambem Laba former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Laurembam Nganbi President Apunba Manipur Akanba Imalov Mutum Suramani Meitei Secretary of Administration Meitei Tribe Union Nongthongbam Radhamani Secretary Nongpok Lengang Apunba Nupilo KC Romeo President Manipur Peace and Integrity Council Mapi Council Paunom Sananbi Convener Manipur ngasi saruk tesin yadriba awangda kangko pilan ba yadriba makharom da kesen mandi lan ba yadriba rina muk nong na padai ukul satlambi kita da thatba makharom dana chandel more dan nong pem sesta madu matang da satba khumcher na campaign to move freely in Manipur. This is the ngasi akoi lepaksi siri sei ohum mamanga 2003 me 3 ding rokiwa oki Myanmar lepaksi nonga agala kokla panel nam natana Myanmar lepaksi toibo civil war in Muslim agala pa mayam sina warga koi pakista anane tana ngulai tana dalam polisi kemajo kai thala kana si mana mayam nang haliba amur he una wada hat na wi from leheba an badar kilometer lan thala pa ojigna mok kupina angkul singdal anda naga singa kisi hat from koi masih nakoi paksa masih pungcar ba macet tuar ba amaga hatna hamdana tam pumbiyoina kilo tamda Siliguri le yage makalkada thujal kalkada ngomni ni gari cycle la kadu ina kalkada thujal adu luar ma thau sakam ade de ina ma kampu pilan me matang sidaina Ini kita semua maybe advisor saya nak tu. I old friend, kau ni thamal tu bayar kena jadi sebab. I nak hai mohon. Hai, Nupim Johnson lah isi peace po kam, kini tu peace po, macam itu peace po, Manipur everybody ni. Masih mohon al, dia terkait dengan macam mana ada di. It be a good gesture on your part. Aku yang mau sakit. Haiba tu Haiba yang ni lah Haiba. Masa 1993 dah ina Lamdan pergi attack tahu kan pergi dah pergi attack tahu kan target dia. We could have attacked this village but we didn't attack. Pandang sih pun jasa aku ni salah dah. Ya cuma kami ada salah ni Haiba ni gesture ama simbol ama piu